Άδερλαντ δεν μπόρεσε, ούτε και ο Γκράου. Χιουντζού, το μαρκάρισμα του Τούντε. Περνάει και στον αγωνιστικό χώρο. Σαν να έχει δίκιο ο Άδερλαντ, ο οποίος βασικά για πέναλτι φώναζε. Περνά στον αγωνιστικό χώρο για να έρθει ο Brian Islas. Na Easy ali também tiveram num patamar muito bom, acrescentaram também à equipa, por isso dá-nos essa segurança. Sentimos que vão ser jogadores que nos vão ajudar muito também, por isso o grupo a crescer. Oh, look at these two. All right, come on, you okay? Uh-oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. I'm not quite sure what to do.